Pastor Mboro wa ta va exitokisini ku fikela vhiki leri taka. Hofisi ya Sira yi lava ku pfala nkambe ya le Mpumalanga leyi a yi letela ntlawa wa Malibiya. Kana nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Riperile. Nandzu wa vukungundzwani mayelana na thendara ya 80 million wa tirandi ya project ya Ntswamba ya Estina eFree State yi susiwile ka nxaxamelo wa khoto le henhla eBloemfontein. Magqweta va hehliwa va kombele khoto ku endla tano va vula leswaku vachuchisi a va lulamanga ku sungula ntengo. Muavanyisi Celeste Reinders u pfumelelana na magqweta va hehliwa a vula leswaku ku hava xivangelo xo twala xo hlwela ka vachuchisi. Nandzu wu hi mayelana na thendara ya project ya Ntswamba ya 80 million wa tirandi leyi a yi fanele ku vuyerisela vapfumari va le Free State kambe yi helile empfhukeni. Thendara a yi kume khampani ya va ka Gupta hi lembe ra 2012. Vahehliwa va katsa Musebenzi Zwane loyi a ri holobye wa swa vurimi eFree State hi nkarhi wa kona. Mufundhisi Mboro na vahehliwakulobye va ta tlhela ekhoto ku ya kombela bail wa vuntlhanu wa vhiki leri taka. Mboro na vahehliwakulobye a va ri ekhoto le Palm Ridge eJoni namuntlha. Va khome endzhaku ko hangalasiwa kumbe ku hangalaka ka video ya vavanuna lava va hlome hi mabanga na swibamu va karhi va vanga hasahasa exikolweni xa le Katlehong evuxeni bya Joni. Nandzu ehenhla ka mfundhisi Paseka Mutshweneng ni van'wana vambirhi wu hundziseriwe eka siku ra 16 n'hweti leyi ekhoto ya majistarata ya Palm Ridge ekurhuleni. Va langutane ni swihehlo swo hlasela, ku chavisa ni ku tlula nawu wa matlhari ya khombo. Vaaka ndhawu va le Katlehong lava hlundzukeke va vula leswaku a ku na ndhawu ya Pastor Mboro na vakhongeri vakwe endhawini ya vona. Remember, this is the first time that the accused appearing before court, so therefore we have to do a formal bail application to the Honorable Court. Yes. So at this stage, the state is opposing that they should afford an opportunity for 7 days. So this is where we are now. So this matter will be back in court on the 16th of August 2024 for a formal bail application. Ndzawulo ya dyondzo ya Gauteng bari tidyondzo ta karhi ku ya emahlweni exikolweni xa le hansi xa Matshidiso eKatlehong leswi ta endzhaku loko Paseka Pastor Mboro Mutshweneng a humise vadyondzi vambirhi exikolweni ku sindzisa ekusunguleni ka vhiki leri. Muvulavuleri wa dyondzo eGauteng Steve Mabona u vula leswaku vadyondzi exikolweni lexi va ya emahlweni va kuma ku tsundzuxiwa leswaku leswi humeleleke swi nga vi ni ku onha emiehleketweni ya vona. Our role is just to make sure that the learners continue with the curriculum delivery. We have started that very early in the morning. We continue with teaching, and remember there's counseling at the school that we are providing. We continue with that. The concern that we have is only for the 2 children that are not coming to school as yet. We're working very closely with the Department of Social Development so that we can access them, but we understand that some learners told parents that they don't want to come back to school. Vaaka ndhawu van'wana va amukele xiboho xa khoto xo va mfundhisi Mboro na vahehliwakulobye va tama va ha ri exitokisini ku kondza va tlhelela ekhoto. Thina la asamfundo baba. Hofisi yo lawula bindzu ra vurenzi Sira yi lava ku yimisa migingiriko ya nkamba ya vuleteri bya vusocha eka Masuwi kusuhi na le White River eMpumalanga. Vulavisisi byo rhanga bya hofisi byi kume leswaku nkamba liya a yi le nawini. Leswi ta endzhaku ko khomiwa ka ntlawa wa kwalomu ka 100 wa vavanuna va le Libya enkambeni liya mavhiki mambirhi lama nga hundza. Sira yi rhumele vulavisisi epurasini endzhaku loko maphorisa va tivisa hi ta nkamba leyi nga riki enawini n'hweti leyi nga hela. Endzhaku ka vulavisisi Sira yi lerise leswaku khampani yo letela swa vurindzi yi pfariwa. Vulavisisi byi kume leswaku nkamba ya vuleteri a yi pasisiwanga hi Sira naswona vuleteri lebyi a byi endliwa a byi tika no tlhela byi nga landzeleri swiletelo swa Sira.
what comes next is the charges. Yet again, I must explain the difference between our charges and those would be criminal charges, where the NPA would look at that. We have a judicial process of our own here, where we are able to take you to task because we're the ones who provide oversight over your activities. So this is where we are able to say, these are the charges that we're facing. We appoint a independent person to hear those charges. Ku tlhele ku kumeka leswaku ndlela leyi a yi tirhisiwa ya vuleteri a hi yona ya laha tikweni naswona certificate swa vurindzi bya laha kaya a va nga endli na xin'we xa swona. Valeteri van'wana a ku ri vahlampfa maendlelo ni switirhisiwa leswi a swi tirhisiwa a swi yelanisa masocha naswona a swi fanelanga ku tirhisiwa. Chauke u ri ndlela leyi kamba yi nga makiwa hi yona a yi tikomba leswaku a ku endliwi swilo hi ndlela yo fanela. So it's a whole legal process that must unfold. You must understand that in a legal structure such as a business, there's a lot of obligations, there's a lot of rights and obligations. There are people who get employed there are clients who get served, and their contracts are being serviced. So you don't come and just shut down. You do your work, you bring due process, you take the law as you're supposed to take it up until you bring it to conclusion. Satetano, sira yiri ya kari ya burisana magqweta ya khampani. Kasi yona vele Libya va tlhela ekhoto hi siku ra 26 ra n'hweti leyi. Va langutene swo tlula milawu ya vahlampfa hi ku nghena laha tikweni hi vuxisi. Loko a ri eMpumalanga, vaaki va le mugangeni wa Mafube a handle ka Middleburg eMpumalanga va kombela mfumo ku tisa vuhlayiseki bya swo famba swa vana va xikolo. Leftenza ka mafu ya ntsevu wa vana va xikolo xa ndhawu liya lava nga lova eka nghozi ya bazi ra boro ya xikolweni na xitimela vhiki leri nga hundza. Kule na ntirho ku va tsundzuka le ka vona namuntlha. A ku ri gome eka ndyangu vanghana na vaaki lava a va te hi nhlayo ya le henhla ku xixima lava nga lahlekeriwa hi vutomi. Vatswari vo tala va vilerisiwa hi swifambo leswi tleketlaka vana va vona ku ya eswikolweni. Va lava mfumo u nghenelela. Siyacabanga ukuthi we need to invite traffic officers or traffic police or whoever or khona ukuthatha ama rights, maybe ukuthatha blood test and things like that kubo driver bethu before balayisha abantu bethu. Muchayeri wa xitimela a nga pona ri ahlamile u tshunxiwile exibedhlele. Transnet Berry vulavisisi lebyi nga le ku endliweni hi maphorisa na Transnet byi karhi ku ya emahlweni. We have allowed the police to continue with the investigation. Secondly, the regulator for safety, RSR, is also conducting its own investigation. So as the operator, Transnet Freight Rail, we've allowed these agencies that have the power to investigate. On the basis of the outcome, we will interact with the report. Swatetano ndzawulo ya dyondzo ka xifundzankulu va vula leswaku va ta yisa emahlweni no seketela lava nga khumbeka na hambileswi ntirho wa nkosi u nga ta va u hundzile. As government and partners, we have taken the responsibility of arranging almost everything from the families during the week on how they are attending people who are coming to the family. We have provided something so that they can be able to give some food to people who are coming to bereave with them. We are also responsible for these memorial services on everything. You're talking about transport, you're talking about food, you're talking about the shelter and everything. The government has taken responsibility of that. Hi Mgqibela ntirho wa nkosi wu ta khomeriwa endhawini yin'we eholweni ya vaaki esikhululiwe kasi mindyangu yi ta lahla vana va vona emasirheni yo hambana. Ka langutiro tin'wana timbhoni eka ntengo wo dlawa ka vanhu va muti wun'we wa ka Ndou ekhoto le henhla ya Limpopo leyi nga tshama eVaterfala. Muhehliwa i xaka ra vona Inoko Ndou loyi a vuriwa ku va a dlaye nkombo wa vanhu va ka vona emugangeni wa Jimmy Jones handle ka Malamulele hi Christmas ra 2021. Hey man! Calm down. You will settle. We will continue. Nakambe muhehliwa u behuwa ekhoto. Hi nkarhi wa kona nsati wa buti wakwe a ri karhi a nyika vumbhoni.
loyi I mhana wa vanhu vambirhi lava nga dlawa na vona hi siku leriya ra khisimusi eJimmy Jones. Lowu u ya emahlweni a vula leswaku yena u hava nandzu no hehla timbhoni hi ku vulavula vunwa. Let's hear what is it that you missed out from the interpretation. All right. Ma'am, can you give him an opportunity to explain to you what is it that he seeks clarity? Magqweta ya Ndoh na vona va byele khoto leswaku Ndoh wa landzula leswaku a holova na vana va buti wakwe va lwela yindlu ya ndyangu luwa. It's my instruction that the accused person never demanded or they did not have conflict regarding the PTO papers. Rather, they only had differences when it came to the break-in of his house. And further to that, he will testify that he was also used to make fun of his mental illness. And he would also reference it to his, that I am better, I'm physically disabled, you are mentally disabled. Ambiswiritano mbhoni ya vachuchisi yi sindzisa leswaku Ndoh a rhukana vana va yena loko mhangu yo balisela yi nga se humelela. Nduri va va xi jasa khotsi ngopfu ka mpimo n'wana kana khara anga to bva a vuya letsonga liko swipala o va chirhuwa thompo no vuya rona nga mpamo. Okay, he saw himself as a father who even exceeded the boundaries of fatherhood, because to such an extent that when Tompo will arrive late, you will even go to an extent of slapping the child. Vachuchisi va vitane timbhoni tinharhu ku fikela sweswi. Ntengo wu languteriwe ku ya emahlweni vhiki leri taka. Epimani Balo wa mahungu ya SABC eVaterval. Malong mahungu eka SABC. Marhavi ya vandla ra ANC exifundzeninkulu kumbe eswifundzeninkulu swa Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga na Northern Cape ya nga herisiwa eka mavhikinyana lama taka. ANC ri ta va na nhlengeletano yin'wana ya NEC ku ya languta xiyimo xa vandla endzhaku ka xiviko xa nhlawulo lowu nga hundza. Ku viko leswaku I hasahasa ntsena ka marhavi ya ANC eka swifundzeninkulu leswa mune, ANC yi lahlekeriwe tivhoti to tala eka swifundzeninkulu leswi. ANC va ta va na nhlengeletano yo hlawuleka eka mavhiki mambirhi lama taka ku languta xiyimo xa vandla. Ku tsandzeka ka vandla ku kuma tivhoti ta le henhla eka nhlawulo wa tiko ni wa timasipala swi kombe ku tsana no tsandzeka ka marhavi ya vandla. Xiviko xa kambela matirhelo ya vandla eka nhlawulo xi kombisa ku tsandzeka ka vandla eka swifundzeninkulu ni le ka swifundzantsongo. Xandla xa president wa ANC Paul Mashatile u bangela etlhelo swiviko swa leswaku ku xopaxopiwa ka swifundzeninkulu na swifundzantsongo I maendlelo yo lava ku hlongola varhangeri vo karhi. The provinces that did not do well need to be reinforced. So even them are welcoming the NEC to come. So we will be visiting KZN, Gauteng, and all those provinces. But we're going to do work in all provinces. Eka mbulavulo wa yena loko a pfala nhlengeletano ya NEC lekgotla, president wa ANC Cyril Ramaphosa u ri nhlengeletano leyi taka yo hlawuleka ya NEC yi ta languta eka xiyimo xa vandla eka marhavi hinkwawo ya vandla. Ku ni maveriveri ya leswaku NEC yi lava ku teka magoza ya vukarhi ehenhleni ka swifundzeninkulu swo fana na KwaZulu-Natal leswi nga tirhangiki kahle eka nhlawulo wa ku hundzaka. The NEC will be holding another meeting in the next weeks to conduct an in-depth and introspective analysis of the state of our organization on a branch-by-branch basis, with a view to enhancing the renewal of our movement. ANC ri tlhele ri tsundzuxa varhangeri na swirho swa vandla ku tshika ku va emahungwini hi swivangelo swo biha. We tolerate acts of corruption and patronage, if we live lavish lifestyles through which we show ourselves to be better than our people and appear to only look after our own, then not even the best communication strategy will be able to improve our standing amongst our people. NEC tlhele yi yimisa swifundzantsongo leswi a swi ri ni makungu yo khoma tinhlengeletano ta vona ku endlela leswaku
huvo yo hlawuleka ya ANC yi kota ku yisa emahlweni na ntirho wo hlela matirhelo ya swifundzankulu hinkwaswo leswi nga tirhangiki kahle eka nhlawulo lowu nga hundza. Let me start off by Vandla ra umkhonto wesizwe na nhlangano wa vahaxi SABC va ku jamelaneni ekhoto le henhla eJoni vhiki leri taka. Mhaka i ku tirhisiwa ka vito Government of National Unity kumbe GNU. MK Party va ri SABC tanihi nhlangano wa vahaxi wa tiko a yi fanelangi ku tirhisa GNU loko yi vula hi mfumo wa sweswi lowu nga vumbiwa ndzhaku ka nhlawulo. Eka affidavit leyi nga yisiwa ekhoto, murhangeri wa vandla ra MK Party u ri ku ya hi mbuyelo wa nhlawulo wa Mudyaxihi, mfumo lowu nga vumbiwa endzhaku ka nhlawulo lowuya a wu lulamelangi ku vitaniwa GNU. Ku nga leswi u ri Zuma ha swona ku va SABC tirhisa vito ra GNU naswona sweswo i ku hambukisa tiko. Ntshamo wu ta va vumbirhi lowu taka ekhoto le henhla eJoni. President Cyril Ramaphosa nakambe u ta amukela varhangeri va matiko lamakulu ya misava lembe leri taka. Afrika-Dzonga ri ta rhurhela nhlengeletano ya G20. Nhlangano lowu wa G20 wa matiko lama nga na matimba hi tlhelo ra ikhonomi misava hinkwayo. G20 yi simekiwe hi lembe ra 1999 na matiko ya 19 ku katsa na African Union leyi nga katsiwa tanihi xirho xo hetelela hi lembe ra 2023. Ekusunguleni a ku hlangana vaholobyi va timali ti-governor ta tibanginkulu ta matiko lava va hlangana ku ta burisana hi ikhonomi ya matiko ni swiphiqo swa wona swa timali. Nhlengeletano yo sungula ya G20 a yi khomeriwe eWashington 2008. Afrika-Dzonga ri ve xirho xa ntlawa kusukela loko yi simekiwile hi lembe ra 1999 hi nkarhi lowu tikokulu Asia a ri na swiphiqo swikulu swa timali. Nhlengeletano leyi nga ta rhurha Afrika-Dzonga lembe leri taka yi ta va kona endzhaku loko ku ve na swisolo nkwetlembetano wa tipolitiki ta misava hi wona wu endlaka leswaku minhlengeletano ya G20 yi hlwela. Ku nghenisa ka tipolitiki hi swona leswi Afrika-Dzonga yi faneleke swi papalataka loko yi rhurhela nhlengeletano lembe leri taka. The Lekgotla has recognized the significance of South Africa's presidency of the G20 and the opportunities that this presidency of the G20 provides to us to advance the needs and interests of the African continent and the global South. Our participation in BRICS is beneficial to our country in political, social, and economic terms and needs to be taken forward with a great deal of commitment. We need to make our G20 presidency an important pillar of our efforts to advance sustainable development, inclusive economic growth, justice, peace, and stability across the globe. Afrika-Dzonga ta tirhisa nhlengeletano ku navisa tiko no tlhela va rhangisa swilaveko swa tiko emahlweni. Lowu ta va nhlengeletano wa vumbirhi wa nkoka lowu nga ta rhangeriwa hi President Cyril Ramaphosa endzhaku loko Afrika-Dzonga yi kote ku rhurhela nhlengeletano wa BRICS lembe leri nga hela. Mali ya laha kaya randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 18.35 cents, pondo i 23.34 cents, euro i 20.06 cents, kasi pula tiko aka na Botswana i R1.35 cents. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,400 a ounce, platinum i $925 a ounce, kasi nxavo wa olembezi i 78 wa tidolara na 9 wa tisente hi mphongolo yi ri yin'we. Kasi ndlela leyi i makume mahungu namuntlha, man'wana ya ta va kona hi wa Vuntlhanu. Tsitsi va loyi wa landza na xiviko xa maxelo. Mina vito i Musa Mabunda. Riperile. riperile endzhaku xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha. Ku ta va karhi ku hunga moya eka tindhawu to tala ta tiko eka madyambu ya namuntlha, ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo ku ta va karhi ku hunga moya lowu nga ta va karhi tsutsuma kwalomu ka 10 km, kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa East kona nakona u nga ha langutela moya lowu nga ta va karhi kona na mapapa eka madyambu ya namuntlha. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona ku ta va karhi ku hunga moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko, kasi loko hi ya exifundzeninkulu xa le
Free State kona nakona ku ta va karhi ku ri ni dyambu leri nga ta va ri kona kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa West kona ku languta mpfula leti nga ta va ti ri kona kasi chances ta kona ta ka lomu ka 60%. Kasi loko hi languta eka swilomukisi le ka naswona hi languta xifundzeninkulu xa Free State ku ta va ka ri ni ritshwa leri nga languteriwaka ku ya ku le Northern Cape ku katsa na le Western Cape na le Eastern Cape kona. Kasi loko hi languta eka swilumukisi swin'wana loko hi languta exifundzeninkulu xa West kona ku languteriwa mpfula ya matimba leyi nga va ka kona eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzankulu kona hi nga langutela maxelo ma kahle loko hi languta exifundzeninkulu xa Gauteng Bronkhortspruit ta bereka 25 kasi Pitori yona yi ta bereka 26 kasi loko languta Joni yona yi ta bereka 25. Hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona u nga langutela maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku loko languta ndhawu to fana na Phalabulwa Giyani Musina ku ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku kasi Thohoyandou yona yi ta bereka 29. Hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu to fana na Vusikhukhuza Mashishini Mbombela ku ta va karhi ku horile eka siku ra mundzuku. Hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ta va xi ri ni maxelo mo hisa swinene loko languta Uluntu ku ta va karhi ku hisa Richards Bay yi ta bereka 33. Hi languta xifundzeninkulu xa Eastern Cape kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle loko hi languta ndhawu to fana na Umtata leyi nga ta bereka 31 loko hi languta Komani yona yi ta bereka 25 kasi loko hi languta Graaff-Reinet yona yi ta ri kwalomu ka 29. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa West kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku loko languta ndhawu to fana na George ku ta va karhi ku horile Port West na yona yi ta ri kahle eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa North kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle ndhawu to fana na Kimberley ku ta va karhi ku horile Upington yona yi ta ri eka 25. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa Free State kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle ndhawu to fana na Sasolburg Frankfurt ku ta va karhi ku horile eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa North West kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle ndhawu to fana na Mahike Tosca ku ta va karhi ku hisa laha a ku ri maxelo a hi mi khomelana ka madyambu namuntlha ra perile.